Biag ken katawa. Umuna nga paset. Makasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asa nga bantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti ut-ut nga agalen ti kikit, riknaan ti intero abagi ti sakit. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Magkumot nga dabakan ti di opisina pagpapayam, bakit? Ay uuwan, Arvin Lakay. Adda, Anya ti bakan ti trabaho ija aya? utility messenger Lakay. Nay, apag-isuwa. Siya akong taga-apply. Ha? Wun, siya lang taga-apply ija, bakit? Kabailak na ija trabaho. Sigurado ka, Arvin? Ituin. Aplayak na ija trabaho. Kabailak na ija. Kan sigurado assureball ang maalak ija. Makastre ka ija, taadda ka ija ani. Adda posisyon mo iti dahi ng opisina. Iso ang makastre ka. Sigurado na ita. Nay, nakaporma ka mat anak ko. Sa dino ti papanam. Mapanang agpasyar iti pagtrabahwak nga opisina, nanang. Anya! Nay, apay akaslasan kayo ang mamati iti imbagak. Ay, kasano ang mamati ak ngay? Kat amok mat amakikons-construction ka laang. Pasaray saan ka pa'y nga agbayag iti pakikonstruksjonam. Tanalalaing kamat ngam iti porman kas kada inhinyeraw. Talaga mo tanalaingak, nanang. Jack of all trades ko naman. Ha? Hanggang agpaisaw, ti ipagbagak nanang. Mapanak agpasyar iti pagtrabahwak to nga opisina. Ay, naarben, anak ko aya. Di ka agar aramid. Amangan no anyan tumanan ti masumok mo. Anya, masumok mo't nga ibagbagam, nanang. Awan to mga amin, ti pa nagtalik mo kanyak. Mang opisina ak no kunak, mang opisina ak. Kastala ti biyag. Oh, apay ay akas laborido ka anay. Apay, anyat mapaspasamak ken kaya. Apay akas ta ka. Awan, Paula. Medyo napuyatan lang amin idirabi Iso akas tuyang ita. Ay, daytan ti kanayon nga ibagak ken ka anay. Saan ka ngagpuy-puyatan delikado dayta iti salunat. Jak lang amin naliklikan, Paula. Ang awan anyaman na dayto Sigurado ang madamdamalaang mayat ton tirik na. Good morning, everybody. Ni mat Arvin nga asawam day chay. Anya ter aramiden na ditoy. Namnamag amalak iti opisina pagpapayam, bakit? Oh, apay nga nagsunay kay tinaunag. Awan, Arvin. Awan. Ala, darasan tatimangan. Tanasken nga agsubli akmet laangan iti trabaho. Malmalpasan ti 15 minutos a break time ko. Ay, kung mapangkalat na. Oray panawan nakpalang dito yung kantin. Ha? Siya kung ti makaamo dito, yanay. Agsubli kalatan iti trabaho. Di nakpagdanagan, bakit? Nakasaritak ni Boss Itay. May papanitian niya. Maipapan man iti nag-apply a utility messenger. Ha? Dinamag na kanyak no anya ti makunak kini Arvin nga asawa ni Ma'am Ani. Iso ako ajak nakapulpula-pula unay. Kinapudno na. Namindwala ang anakitak. Idilaad da okasyon iti balayda. Ken idiin koyog ni Ma'am iti party diti opisina. Ay, sa bagay.
Ngem panagkunak. Kayat ni bus nga alaan. Takunan akasapulan kanon at talaga ti messenger utility dito opisina. Ay kat nasaya at ano kasta? Wen Paula. Nalabit amaala dito opisina ti asawa ni Ma'am Ani. Kas utility messenger. Saan pa'y matanagawid ni Arben? Si Pudrimar itay agsapa, balasang ko. Nanang, Nay. Apay anagsanay ka itinaunag. Ay, adda ka di manan maday nga inaramid ni Arben nga anak ko. kwa. Awan mat kit di nanang. Awan mat ti dakas iti panag-apply na iti opisina mi. Anya? Ijay opisina yo tinagaplayan ni Arben. Wan nanang. Ay, por Diyos! Ang mga nuan yan to ti ibo nga day ta pa nag-apply na ijay opisina yaw. Amuta nga agpadpada nuan niya ti ugali ti anak ko nga asawa. Awan mat siguro ti rumso aparikot, nanang. Ay, anay. Kan maysa, maipalpalapayag kanyak iti opisina ang maawat ni Arvin. Mayat tinagmaayan ti saritaan da iti manager mi. Kung nagtumot nga minamaawat ako dito yung opisina. Shot pa eh. Anya ti Serbina nga ahead ti may sa department dito ita asawa. No sana ka maala. Ni Mindo day tademot ng envelope. Aday tan. Sir Mindo. Papanam. Adamot imot mo nga envelope. Nasken ama i-deliver ko dito nga envelope, Arvin. Masapul da nga minan iti kumpanya apapanan na. Gastaya. Siya ako natin mga i-deliver iti dayta. Total, utility messenger mo takam ko dito. Sige. Numasapar mo lakid eh. Apay kit din nasaan. Siya akong ti makamaw. Kabaulak tagi deliver. Bayat mo ti performance ni Arvin. Sana ya, Paula. Wan sir, okay mat. Nasaya at mat. Amangan nga minuad da parikot. Awan mat sir. Everything is fine. Nasaya at nga rod no kasta. Kamaudyanan na. At damat lang ang utility messenger tayo. Saan kayon amarigatan nga empleyado? Wan nga rod sir. Kat dakkel ti panagyaman mi kada kayo. Awan na nyaman na, Paula. Dakkel atulong kada kami nga empleyado ti kaaddan ti utility messenger tayo. Kumusta mo't nga ni Arvin ija opisina yo, anay? Mayat mat, nanang. Nasaya at mo't no kasta. Iso na ang tanabiit pa'y ni Arben ija opisina yo. Amkak nga amangan nuan yan tukit diti mapasamak ijay gapo ka ni Arven. Ay, sapay la ko mata saan ang mapasamak ti pagbutbut nganta, nanang. Ngarod Sapay la ko mata saan nga ipakat ni Arvin tinaalas nga ugali na iti opisina. Nay, Mindo. Apa yan? Anyat mapaspasamak kang ka? Awan, Arvin. Sigurado ka? Itaypay lang kami napalpaliiwan ka. Saan ka matagtagaray? Awan. Marigatan kan samot itararamidam. Ha? Nan, kitag man. Anya nga minday ito ay Ikwa. Files ti opisina da ito yung ngayon encode ko iti computer. Kastaya. Kastamot lang tararamidak iti sigot na trabaho. Ha? Unmin daw. Naglakaday tang aramidan. Medyo nagkapok at trabaho. Sakbay ngayon makarak dito eh. Ay, kastamot lang tararamidak. Laklakag day ta Naimbagtadakan ani. Oh, apay, Paula. Ay na ani. Amom ka di nga antay may diti opisina amang sapsapol ka ni Arvin nga asawam? Ha? Asina? Babae. Anya? Day tatagpaiso. Inkari ka nung amin kankwana ni Arvin ang matulungan na makastrict diti opisina. Anya? Kasano atulungan na ang makastrag dito'y dayji ang babae? Katawan matibakan te dito opisina. Day tangarod kat. Kan maysa,
Anya ko mati maitulong na ngay kadagiti agkasapulan iti trabaho. Kat awan mo ti karbangan na numay pampanan iti day taabanag. Wan nga rod, ani. Ay, naimbaglaangan tasyak tinakasarita day siya babae. Tano may isa kadagiti katrabahuan ta. Kat indanon dakin ni boss. Ay sus, jaklamon asawan. Anya jay ko naman eh. Pangaasim ko ma, Arvin. Tanangam kumamot ti garaw mo iya opisina. Saan ka kumangagar-aramid iti nakababain? Na, anya nakababain mo ngay bagbagam si Kani. Ay na, kumaro mga tan, ti kinasalawasaw mo. Ay na, Arvin, ti ammom jak maamuan ti may papan iti babae ang nagkaryam at tulungam. Anya babae ngay bagbagam. Arvin, pangaasim ko ma. Saan ka nga agaramid iti pakadadaulan tintero nga opisina? Na, anya pa kadadailan ti opisina mo't ngay bagbagam. Anya kumaaga po ang madadahal ti opisina, gapo kanyak. Kunangarodan di pagsasao, Arvin. Ti ut-ut nga agalin ti kikit. Riknaan ti intero abagi ti sakit. Oh, sasaw mo, Dorbab. Di ka man si Kani. Diyak kayo ti kastadyar mo Ang mga nanyapay ti maaramid ko ka. Isasumardan ka. Amom ka din no niya tinapasamak, Paula. Anya, Mindo. Ay na, mangibabain mo't gayam ti asawa ni Ma'am Ani. Anya kat masawan. Ket no kunamlan no surebol. Kunammetlan husto amin nga ibagbagakan ar-aramiden na. Mindo? Ay na, agin lalaing sika. Saan laaday ta? Amin nga ibagamken ko na. Adalat ako ko na. Saan apaatiw? Sakit sakupen namit amin ang atrabaho dito opisina. Kurang na lang nga ibaganan nga iso ti manager dito Anya? Wen, dahi ta tinadlaw ko na. Saan lasyak? No di kat kaadwan ka dagiti ka opisinaan tayo dito iti masuron na. Gapo iti panagin lalaing na. Ay nananang, mapaspasamak manen. Anay, balasang ka. Amin dagiti ka opisinaan mi. Addan masasaod akin ni Arvin. Takasanumat ngamin. Sakupan namat amin nun at trabaho ija opisina nga uray din amat ammo. Anya? Dahit na ti agpay sunanang. Saan la dayta? Maibabain pa yung tintero nga opisina mi. Gaputa kumpurmilatan apakaibabain ang ter-aramiden ni Arvin itiruar ti opisina. Ay, por Diyos. Ay, oo na yan. Ay, dahit na ti parikot ko nanang. Maibabainan ti opisina mi gapukin ni Arvin. Ay, bay anak ko. Ta ikagumaak akasaritan ni Arvin. Ay, saan arumbang tikas tangar aramidan na? Rumbang kit di ko maasaya atin na ti trabaho na. Takakaisuna ang nakastrak iti permanente at trabaho. Kat saanan ang makikons-construction laang. Anya kumangay mo ti daka si tararamidak nanang. Swerte da kiti di opisina Ta jack of all trade Ay na, anak ko. Amok ti ugalim. Ay sigurado ang mairaman ang madadaol di asawam gapo iti ugalim. Iso akasayatan nga agitkat kalangan ijay. Ngam ti mairaman pa'y tinaurnos at trabaho ti asawam. Nagsingpat ti asawam. Nagsaya at ti aramid na. Ay sigurado ang maibabain ti kumpanyayaw gapukan ka. Pagkulaan nyo mo. Kat no naglawag jay ko na ti pagsasaaw. Ti ot-ot nga agalan ti kikit. Riknaan ti intero abagay ti sakit. Na, anya kumati pa kainaigan mo dahi tayo ti trabaho, nanang. Nagsimple. Ti ar-aramidem apakaibabainan. Intero akumpanyayo ti maibabain. Kasta ti kasimple day ta anak ko. Kan maibabain jay asawam. Pinayaban kayo, Ani, Arvin. Tapno ibagak, anasaysaya at no agresign kayo laengen at dua dito'y kumpanya. Nay, apay ngay mo't sir. Madimot ti kasta Apay pag-resignan na kami ngay. Gapukan ka, Arvin.
Ah, Naibabain ti kumpanya gapu kadagiti aramid mo iti ruwar. Naimbag kumano di mo ibagbaga dito iti pagpapayam. Tati pakaibabainam, kat pakaibabainan mo ti kumpanya. Kasarsarita kayo ni tinasayaat nga ag-resign kayo laengan. Ngam ti i-terminate na kayo pa iti kumpanya. Gapo itinaalas nga aramid mo, Arvin. Imbag akon ken kay idilakay. Ti ot-ot nga agalan ti kikit. Riknaan ti intero abagi ti sakit. Ngam di nakimpangag. Inaramid mo latta tinaalas nga ugalim ijay kumpanya. Anya nga ita. Duatan akapilitan anaikat iti trabaho. Ani, bakit? Kasano itan tagpadat ang awanan ti trabaho na. Pasensya ka na, ani. Naglablabusak. Diyak impagarup aga po kanya kat mairaman ka. Agbaliw ka kumangaminan, Arvin. Pangaasim. On, ani. Ikagumak nga idyan tinaalas nga aramid ka. Basta pakawanan na kumabakit Taga po kanya, nairamraman kan. Anyangay nga rod. Kastala tibiyag lakay. Basta tinapatag. Tung palam kumati karim nga agbalbaliw kan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Ti ot-ot nga agalan ti kikit, riknaan ti intero abagi ti sakit. Tampok dito'y programa tayo. Maikadua nga paset. Nas ka na may ring pas kung aramidan da iti bubong ti barangay hall. Sa kapay nga agawid Oy, Makay! Sabado itang, trabaho ka pa ilaan. Oho, kundi trabaho ka magdita. Awan to, wala ti sweldo yung abulon. Ay kat anusan pa lang Annalyn. Anya nga ikat awan pa mo ti bakante nga napakitrabahuan. Ay, kat padasam nga min ijay munisipyo Ang mga no adda bakantay, oray janitor laang, taday tati maibagay kan ka. Wen, Nalyn. Sana balay ta naragsakak mo't atumultulong pa lang dito barangay tayo. Nga oray na awan ti sweldo. Oho, di ko namkit day, agpasikat ka lang kini kapitan. Agawid ka kitday, mga no awan maganap mo dita. Talaga, managuyaw day di Annalyn. Nalaing ngagsaw. Sapay iso ti sekretary ti barangay yung kasday mo ti ugali na. Manyangay nga rod. Kastala ti biyag makay. Agan anos kalatan Nay! Nasaya at man tanay simpatoy bubong ti barangay hall tayo, kapitan. Wen nga raw, manang Elsa. Asino nga ta tinang isimpa di tayo? Awat mo titinang dadan tayo a karpinteraw. Ay, no asino man day taatawa ka, talaga nga adda pa nang isakit na iti barangay tayo, kapitan. Wen, manang Elsa. Adda plano ka mang ipatungpala mang kita. No asino ka dagiti kakatwakin ka barangayan ti kayat na ti tumulong. Apay, kapitan. Adda ka di man ng kabarbaro nga ordinansa maipapan iti dayta? Ay ket surutin tayo ati naramid ti maysa mayor. Anang itang dudo iti binipisyaw dagiti tumultulong laeng. May mayat day di amapunduan. Day tay proyekto ang nabayag amalpas. Ay, sa bagay, husto tako nayo, kapitan. Ang karamanak ka day, kadagiti binipisyo nga ibagbagayo, kapitan. Ay katuwen manang Elsa. Di kan umapapal, tadabot ng binipisyaw. Takagawad kamot nga raw. Bayam nga isuda mo't ati maikan. Share your blessings kung ada nga ruday. Lakay inton. Ada ka mat, ispe. Saan aya nga daw opisina yo ita? Di kag tagtagare lakay inton. Naka-schedule ita mapanak ag kolekta iti dokumento. Ibagak tulatan ang awan dagitay kasapulak at tao. Naay. Manglukloko ka iti kastangar aramidem. Kastala ti biyag lakay inton. No saan mo amay saan dagita mang paspasweldo keng ka, ay kat kaasi ka Da.
Di ka pa'y lang nga rod mapan aggardeng. Ay, manjak, lakay inton. Kakaisuna siyak tinaala at treasurer ti barangay tayaw. Siyak, ti paray gamit ti kwarta, lakay inton. Siyak! Ay na, nagdagsunod da ito abaton. Ay, disok man pala dito. Ay, makabandog ha. Apag iso, aglinong ak pailaing. Dito'y kalkalapaw ni Mang Inton. Nalaklakan, nadagasak da ito dito'y numadamdama. De, nagdakkel daytan abato make. Ay, wan Mang Inton. Wan gayam. Mabalin ka dito makiinom, Mang Inton. Ay, wen Ala, umunod kan dito kalapaw ko. Sige. Ala, agtugaw ka dita. Sa inak mga lay ti danaw. Sige man nga rod, Mang Inton. Ay, agtugawak pa ilang dito ya. Pangururaya ka ni Mang Inton. Nalagdamat da ito'y papag dito yung naramid ni Mang Inton Oh, ato yun ti danaw maki. Ay, agyaman ako na yung Mang Inton Thank you. Atay ta. Napintas tinagbanagan dito aramido ka landscape dito Arubaya. May pakita dito iti vertical gardening. Apag isumot tayo, tadadagiti mulak dito. Makay! Naimbang nga oras mo, Kapitan. Ay, paraw. Nagkararabid ka ba't iti landscape mo dito Arubayan? Uwan, Kapitan. Amuyo mo tayo. May saka dagiti nakiseminar. Idadati na angay a seminar. Iso nga da ito Impakat kung dito Arubayan. Ti insuro da iti seminar. Ada dito iti vertical gardening. Tapno ada ti aktual na makita dagiti ka Aruba. Kat amudan to nanya taramidan da. Ay na, imbag ka pa'y barok. Tamom ti tumulong dito barangay tayaw. Nagagit ka launay. Kasta talaga, Kapitan. Rumba nga tumulong tayo iti komunidad. Tapno makaipay tayo mo iti uray basit a kapanunutan no may panggapon iti panagprogreso. Ay katsapay la ko mga rod Tada ito nga naramid mo a landscape. Tuladin to, dagiti ka barangayan tayaw. Nalain. Apay, Kapitan? Yaramida man ti report ni Makay. Nagbulvolunteer diti barangay tayaw. Ay ta. Naggagay. Agmulmula iti kumkumpormay. At dapay garden nan, Arubayan na. Wala, Kapitan. Ngamawan mo ti makitak na imula ijay. At nagmula nga rod ni Makay. Ken adon tinararamidan na dito barangay tayaw. Tinarimaan na pa iti bubong ti barangay hall. Ha? Adto, ti detalyay. Kasapulak na ito inton pikat Ken kugayam. Aramidam mo tinda gadya report para iti meeting tayaw no sumaruno abulan. Anya? Mga ramid ka iti report? Maipapan iti inararamid ni Maki? Wen nga rod SP. Ay na, isupay at trabaho. Ay, amom ka di. Anya day jay? Ay na, agpaspasikat laeng ni Maki. Tapno may employed dito'y barangay. Ne? Apay mo't anak ko nam day ta. Kas makita mat. Kumkompormitar aramiden na. Agvolunteer pa'y amang tarimaan iti bubong ti barangay hall. Agar aramid pa'y iti garden na. Maawata kon ti kayat mo asawan. Agpapa-impress ka ni Kapitan, tapno makasarek laeng wenno ma-employ diti barangay. Ay na, husto ta ko nam SP. Nagpuskol ket di ati rupa na. Daytoy mo't Kapitan, mamati mo't unay. Ngarud na. Sige, taaramida kun ti papa-aramid di Kapitan. Aday ta. Nagtubon dagiti mula ka pitsay. Nalalang tumod dagiti pitsay ko Mayat ti pa nagtubo dagita amula Wan Mang Inton. Nasayat nga rin na nagtubo da amin. Sika kaditi nangimula ka dagita, Maki. Wan Mang Inton.
Inmula kadi pa'y napalabas a bulan dagito eh. Ah, naglalang to na. Oy, dahil talaga yung tipas-pasindayag mo ka ni Kapitan, Makay. Ah? Nagbasit mo't gayam. Kun kasla saan da pa'y nagtubo. Oh, Ispe. Ani asaan daan nagtubo akon kunam ispe. Kat no makitkitam analalang tuda. Kunam kit din asaan. Agpay sumat la kay Inton. Agar aramid lang ni Maki iti panggapwan ni Kapitan ang mga laken kwa na ay di barangay hall. Oh, Nay, awan ti kasta panggap ko, Ispe. Nagtalna ka man? Ti ko namkit de, agpaspasikat ka, agsip-sip-sip ka. Oh, Tapno ibagak ken ka Maki. Awanan ti bakante a pwesto para ken kay di barangay hall. So sumardan ka man nagpaspasikat. Panawan kayo man lang. Kastala ti biyak, Maki. Saan mon atutupan dagita akong disaya at atat tao? Anya ngay na, Len. Malpas mo ka din dyan paramid ko a report. Ay, kuha, Kapitan. Saan pa? Ay, hapo, ayan, Len. Namnamaag amasapak ita amapan iji munisipyo ngam di mo pa'y gayam na aramid dyan report. Kuha, Kapitan. Sige, taramida ko. Sige, muna ka dyan munisipyo. Ngam isurot mo itong dayta a report, Ha? Basta ilipas mo. Kan isurot mo iji munisipyo. Awanin ta dupe asaw. Uwan, Kapitan. Anya, inungtan na ka ni Kapitan. Uwan nga rod. Iso abalsak da di amaki. No saan aga po iti naramid na agarden? Sa anak kumaan na ungtan. Dadaulak sandagit imula na. Ha? Ay, saan mo't Amang ano nakarkaro nga agungot kan ka ni Kapitan. Ay, talagang agngar-ngar giyatak iti da iti amaki. Makita na. Agyaman nagkada kayo, kakalugarak. Taimay kayo dito yung garden. Saan ada kami tinangaramid iti daytoy? No dikat ni Maki. Ganda kami matitimulong ang nagsibsibog. Damot dito ni Nalain. Uray siya ka, naglinis akmot ditoy. At tinasaya at mapantayo pa iji opisinak. Agsasarita tayo ijay. Maki! Kapitan? Apay ka de? Isardeng mo pa laeng ter aramidam, Sumurot kan kada kami iji opisina. Nagpintas ay pinaramid. Uwan, Kapitan. Maki, agyaman na ka. Tata ka tumultulong dito yung barangay tayo. Kastala ti biyag, Kapitan. Anya ngay katawan pa mo ti permanente trabaho. Tumulong aklatan na dito eh. Tapno sa anak pa may nainayo na parikot ti barangay tayo. Day takit tinasayaat. Nangigmumat siguro, ti kinunadagitin naggapu iji munisipyo. Ay, uwin, Kapitan. Amuyo, jak naman ti kasya desisyon da. Yan tangay kasapulan, nya ada mangituloy iter aramida, bueno tirinugyam. Ay sikamot laeng, ti ising-asing ko amang trabaho dita. Kapitan, no mapasamak da ita. Amang anyan tumanin ti roomso asao-sao dagiti sigod nga empleyado diti barangay tayo. Amuyo mo na, kagora dak. Di ka di madanagan. Siyak ti makaambo amang ilawlawag katakwada. Inton agmi-meeting tayo no Lunes. Meeting tayo, Kapitan? Kituan, Makay. Iwaragawag kumatan, asikat ti mang ibagay iti barangay tayo. May panggap iti nutrisyon. Ay na, agyamanak mo kasta, Kapitan. Binayaban kayaw. Tadakayat kung ibaga kadakayaw. Pagsayaatan ka di daytang Kapitan. Ibagayo laang no niya ti maitulong may Kapitan. Si dadaan kami at tumulong. No may papan iti dokumento, Kapitan. Siya kun ti mga ramid tasyak mo ti sekretarya. Oray siya, Kapitan. Nalaingak mo't no may panggap iti panag-budget. Itadyo lang ti kwarta kanya. Siya kun ti makam mo. Saan a kwarta wenno dokumento? Ti pagsasaritaan tayo. No sana dokumento, Kapitan? Kabailak mo't kat ti mapan kadagiti nagdudo mga opisina. Aguray kayo man na doa. Naglaing kayo ngagsaw.
Ayan tay report niya, paparamid ko king ka. Nalain. Ay, ikuha, Kapitan. Ay na, saan pa'y analpas? Ngam dandanin malpas, Kapitan. Uwan, dandanain. Makitam, nalain. Naglaing kang agsaw. Agam, awan mo't ti aramid mo. Amom ka day, di pagsasaaw, nalain. Anya pagsasao, Kapitan. Di ka sumanaaw. No nakurang mo't ti aramid mo. Ay, anya ngay nga aramid ti ibagbagam, Kapitan. Kaya't naasawan, ti sao nga sao, ket awan ti mararamidan na nasayaat. Kasta kayo adwa. Ni, adamot na aramid ko, Kapitan. Ay. Di ka man sumanao dita. Itad mo ki din, ti expenses ti barangay tayaw. Ha? Na? Jack pa'y narugyan ana aramid, Kapitan. Makita. Awan mo tinaramidam. Ay, impag pa ni Maki. Volunteer kung kunatayaw. Nga madanaramidan na. Tapno mairaman tayaw, iti pasalip ti munisipyaw. Ha? Kaya ti asawan, Kapitan. Iso ti maikan iti pamadayaw? Ti barangay tayaw ti maikan. Ngam adamat ti maitad kin ni Maki. Ta isukat nga rod ti nangaramid. Kanday to'y pay. Agtrabahon ni Maki dito'y barangay tayaw. Ngam, munisipyaw ti mang pasweldo kinkwana. Ditan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka sumanao, no nakurang met ti aramid mo. Tampok ditoy, programa tayo. Maikatlo nga paset. Ay na. Bakit? Adahan na kay. Kat no alas mo, hindi matlat amok ari tira may pagguwardyaan. Kitaan lang arudan na kastaw na ti panagtaul ko. Ay na. Ati, wag pa yan ni Obama nga aso ta. Pagam pa ilang no adakaon. Ay nalakay, sumurumang nga tanti umal nga ang kit mo. Saan nga umulitan bakit? No di ka tulangan. Tulang? Katuan. Makalawas to nagtumtumarak. Hindi na matdangdanggan. Awan mo't pumipihan na. Ay, suslakay ay ha. Uri ka naglablab basitan. Ala, oh my God. Inkayigdan, tagang ngerak iti bulong ti abukado, tayo sot inumam. Inumak. Buksit ko yatag saksakit. Katno, atakin nak ti angkit. Iso nga bulong man ti eucalyptus ti angram. Ay, wala niya. Ay, matartaran ta, tumot nga minan. Ala, inka nga rodjigdan. Inak mang roros iti bulong ti eucalyptus. Anya, agang kek nila kay Mao. Wan amang. Ito nagalak man iti bulong ti eucalyptus. Ang ret, isot inuman na. Imbis ko mga ipakita iti ospital. Ay na, naggapon ni ospital. Ngam tulang matan di angkit na, amang. Tulang nga. Tulang di angkit na. Tadi na matandanggan di tumtumaran na nga agas. Iso padasan naman ti agerbal. Nagado nga mumal tanto niya. Sige, amang, agawid akon. Amang, ano kalkalin man niya apulon nyo. Ala, nanang. Kisla abal-abal mata ni tatang. Yun nga rod, anak ko abos ta kay kayat na ti agkukot anak kataklob no kasta maturog. Bayaan nyo latan Iso nga tati pakaginawaan na. Kitaan nyo kat niyo, nakaturugan. Ay, nagkalmamot langan kinakaro pa naguyuyot na. Kalpasan ana inom na tayo nagangrak iti bulong ti eucalyptus. Kaasimat ni tatang. Gapula iti ayat na makaadalak. Mapanlata ag security guard. Nga oray agang angkit. Isu akim maron. Isu kumaaday tati panunutang Vicky ha, anak. San aday talag papaaran ti kukuom. Saan mo't ananang? Agayam kami lang mo't ka ni Dexter? Ipasnak mo ti agadal anak ko. Uray makiasawa kanton adagos. Basta makalpas ka iti kurso. Basta di ka pa agpapaaram, won.
Ah? Kalatan nagdata ni tatang. Nakariingan. Ni ay, kunamot lang nagplastar ang mailungunan. Ay, lakay. Lakay. Ay, nakaturok man ang nanang. Di mo singaan. Ay ngam! Ha? Apay nga anak ka mo lagat? Day tangarod anak ko. Nakamulagat ngam agur-urok matan. Ay, lakay. Lakay, anya ka. Nakaturog ka, wano, siririing ka. Nakaturo ka. Isod di nakamansingan. Bakit? Nakaturog ka na. Ngam nakamulagat mo't nanang. Lakay, dimaro ka no ti angkit jay manugang mo. Aya. Kahit kasanaw. Di saan nga trabaho. Ngarod sa bagay. Addan sa kanumat. Anya jay ko na ni Apollo niya itayan. Nagkapoy ang tautak mo. Siklib! Wun ka no. Adda siklib na. Ay, nagregat lakit nga agpayson ti dinagadal. Day tamay ti babalawak launay kadainang kinamang mo ide. Bursya. Dagi jay lakakabsat ko alalaki ati pinagadal da. Total kat babae kami kanumaw. Isungawan ti makuna nga ipibak mo kadakwada. Isu day ta ti magbagak iday. Dumawat na pa ngamin iti suporta mo. At day ta ka manan kampay. Katwan may. Kumata pinag-eskwila da kamay. Di adda kumamit basit ang mam. Kaya nakastrag ka kumamit iti panggada na mayat basay. Di adda kumamit pangalam iday. Iti gatang mo iti iduol mo kadakwada. Ay. Iso nga, dan nasaok iday agdawat da iti pagbiagda. Sa damot ng agtrabaho, di damot nga ron insaganaan ti panagkapsut da. Tapno di da kumamit nagbanag, akas lagpalpalama. Malahos taon. Uray, tanakaunat damot taon ijay kampusan tao. Bayam daytan, atang aban. Ay, malagip ko lang, mata. No, kimaraw ti angkit ni Apolonyo. Ay, kating bisitaen Inta ko Duata amapaan. Malawain, winain. Duata sumarungkar. Ay, narigatan. Ang mga nakarong, katawan tong tigundaway ko ang makisaok ang kuwana. Nala, agrubwat kan. Taisaganak pa'y ti itugot ta masaramsam. Pasarabuan tamot ajay manugang ta. Agsaksakit ni tatang ko, Dexter. Isu apa nga asim. Saan pa'y nga itati pa nagpakitam kadakwada kaninanang ko? Ay, di agpatinggak man lang aroden dito'y sirok ti piyasyo. Uy uray ta naloong matenda kita na raay-raay abungan Pumuros ka lata iti do ma'am. Unay mo't lakit amalas kon, Vicky. Piyas pa iti pangiliwliwag ko iti dudukot ko. Agyaman ka, taadapyas diti arubayan mi. Adda nalinong apangururayam kanya. Sana ang makarwar adagos ti tabalay mi no umay ka. Wan matkit di Ngam anyan. Kasla ka alsam ti piyas ti isam kon. Hehe. Oray Vika, anak! Vika! Ni tatang mo! Ha? Ay, ang mga nogan ano ni tatang ko? Di ta ka lang, Dexter! Vika, anak ka! Ayan mo! Ay, umaraya takmag! Saan, Dexter? Ang pros kalangan iti bunga ti piyas. Ha? Anyamat tan. Agap gasto man ti buksit ko iti kakakaan iti piyas. Kamu, agbubuksutan ni tatang mo. Tapos kay mo't lamaur-uraman itayan. Nakita kayo nga miniti agar-aram kan ka dyan sirap ti piyas. Iso na panunod ko tinagpaarayak tapno panawang madagos. Nanang. Agyaman ka. Tatan nabugak ti amam itay. Mayatlat ta ti mumulagatan na nakaturog. Ay ngam, di kay ka di madanagan iti kasdya nga itsura ni tatang?
Ay na, nagkalman ti angkit na anak ko. Dinengeng nan samot laengan da in resita ti doktor. Sapay lang kumaa. Tapno makapanto matlangan iti trabaho na. Ken, tap na makastrikak matan iti pagmanmanicure ko nam. Tani, naibusan ti kwarta tayo. Kunawan matan allowance ko. Iso nga rod, asan ka magpapaaram? Kwa, inakpay nga rod pagawitan ni Dexter nanang. Amang ano ibusan nan dagi bonga ti piyas. Ay saan? Siya akong timapan iti ayan na. Ungtak nga mo na, sa akong to pagawidan. Salbag ka tao! Binuras mo da kita bunga ti piyas may. Apay, mulam aya dayta. Ha? Kuha nana. Kuha ngamin. Amom ka di ada kita bunga ti piyas ti ilaklakok. Apangal alak iti gasgastusan ni Vicky ama pa nagisiskwela. Amom! Ha? Mano kilo ti kinan mo? Ha? Damdamagak no mano a kilon ti kinan mo a piyas. Tanay, namutitit kan. Nabsug ka iti piyas. Nana. Sigud mat medyo butsuga. Ay, di ka nagrason. Ti damdamagak ti song batam. Mano a kilo ti piyas tinakan mo? Awan pa yung tinakan ko asang akilo. Bayadam ti kinan mo? Anya? Bayadam ko nakmait. Ah. Ala, irwar mo ti kwartam. Tabayadam mo ti kinan mo a piyas. Kalpasan na, agawid kan. Ay naglaing ka. Nasaya at inaramid mo, Antonia. Kwarta mo't kay. Uray no piyaslaan. Wan mo't amang. Nanang, nakariingan ni tatang. Nay, nakariing ka nun amang. Intayon kita ni Apolonyo. Ay kituan na. Kasarita mi mamad kiniinang mau. Ala, inang, umay kayo ni Jessiled. Amang, intayon. Kung nami man no nakariingay. Nakaturog pa'y man. Nakariingan amang. Nakariing ako namang. Mas daawak. Taliyo iswitch ti silaw. Nagsip nga. Anya? Nay, lakay. Kasano di nagsip nga? Kat di ka matagmulagat. Antonia, matin sa dayto yan. Nakamulagat akmat tante ko na. Nakakidemak aya. Ay, saus. Ay, delikatun, Antonia. Agan anon to'y asawam. Ala, nabaliktad nga rodin Nakamulagat ni tatang iti nakaturog. Itata nakariin nakakidamatan. Ay, nabaliktadan ti lubong na, nanang. Ay, Paingay. lakay. Antonia. Ay, lakay. Ay, Apolonyo, lakay ko aya. Ay, Apolonyo. Adak dito ya katugangam. No agbugsot kan, ay di ka pa'y matmatmatay Takasauda ka pa'y. Dari quiz ko. Sagbay. Nga unatagdag ito'y sakak. Ay, saan alakay? Di ka pa'y agun-unat. Ay, di ka pa'y matmatay ka di. Tatang! Ay, agulibag kayaw. Denggan tayaw tibag-bagan na. Malangarudan Ibagam ti request mo, Apolonyo. Denggan may baro. No, di na ko pagbiltahan ni Apo San Pedro. Kat ilayon kunti mauna. Pangasyo. Anya ti ibagam, Apolonyo. Matayak. Kayat ko. At uniforme security guard. Ti pabado yung kanya. Ito nilundak. Ay. Kun yalamidan yun to. Ititukol tilungon po. To'y patak dariyo. Dita salas. Bakay masayaga. Ya. Ay. Uraya niya. Sumikila ka. Tapno. Mayat
Ito titakder ko, anak, kalungon. Kayat ko, makita amin. Dagiti, umay makipaglig na. Di mapatay ko. Kayat ko, makita na talaga security guard lata. Oray, no, nakalong muna ako. Lakay, saan ka pa yamatay? Bayan, asingan ako. Di, barbasa na lakay. Nakabado iti. Puraw. Iso ka. Kari ka bakit? Kung pala niyo, di kakaiso na daw ko. Kaya't ko, simumulagat may masaya. Lakay, anya ka din na kita, ayakin kawam. Baraw! Baraw! Sa'yo ti ulo na, amang inang kan. Nagmulagatan. Alam niyo, natayan niya asawa. Nagmulagat, anatay! Ha! Ha, Antonia, pagkidumam, makalyaw ti tsura na. Ay, saan? Saan, amang? May saday ta kadagiti request nila kay ko. Ay, saan na yung pagkidkidaman? Nay, kakakampay. Kunami man no, masayag tinatay ti umayan may. Ketuan mat nga may na. Tukaw. Ayan nga tinatay. Nge! Naipatakdar ti longom. Ay, dayta nga raw. Iso dayta ti manugang ko a security guard. Natayan Ay! Ay, si Bibiyag sapay ma. Ay, ngumapay ngayon loon yun nga. Ay, hada ka matgayam, kabsat ikyang. Naranggas kay motlakit din akatugangan. Ah. Nakamulagat pa'y laday tamanugang yaw nga inlongon yawn. Nakamulagat aya. Ha? Nakamulagat pa yung nagpaisaw. Natay-daytan. Kastakag, ti maudi adawat na hindi nagbugsaw. Anya? Wine, pinagkarina kaming tupay. Ay. Madiday to'y kampad. Nakabutbutang tigastoy. Mauday, akid daw tinatay ti tinong palmay. Gamaditi kasta, kakakampad. Anya, maday. Kumpurmi iti kayat No, adda maudi abilay na makun ko na. Ay, adamay nga ron, maudi akid daw. Ket dayta ti ikid daw na. Masapol, matungpal. Vicky. Oh my God, Dexter! Masidig ta iti ayan tilungon ni tatang tapno makita na kan. Ha? Natayan. Ngam nakamulagat pa imot ngamin. Makalyaw, Vicky. Nakatakdar pa imot nga ron. Kasta nga ro ti maudi akid daw na. Tinong palmi tapno awan may bagbagana. Oh my God! Manjak! Kasla masinitak. Tanagtadamot ti panangkita na kanyak. Ay, agawid akon. Ni? Oy, Dexter! Agsubli ka! Nudi ka agsubli! Ultimo matan! Saan ka na kaya? Takrot. Awan imbag na, tipos na. Inlayon ng tipimanaw. Ha? Saan ka na kaya, Dexter? Ay na, Vicky anak ko. Natungpal mo't ti kayat day di tatang mo. Agradwar kanton iti kursong. Wala na. Kat husto ti inaramid tayo apa ng tungpal iti maudi akid daw na, idagbugbugsuot. Husto ray di tatang, nanang.
Apay? Gaputa patakder, ti pa nakaimasayag na. Nagbutang ni Dexter iso api manaw. Kat gapo iti dayjay, inkarik asan kon akayat a makita. Aniya? Kinapudno na, nobyok idi ni Dexter. Ngamgapo ta intarayan na ni tatang anak kamasayag. In-break kon. Anak. No saan ko nga in-break? Amang ano na ilaw anak ang nagtalakkan ko na. Kat nakiasawa ak adi na oras. O, di sa anak kaadal. Una ya. Iso nga agyaman taken ni tatang. Gapukin ko na, sa anak ka na ilawan. Kat ita, agretwara kon. Saan kit din, nanang? Wen anak ko. Husto day di tatang mo. Husto mo, ti panang tungpal tayo, iti day di maudi, akin daw na. Wen mat nanang. Isa abito, dagiti nang bababalaw kada tayo. Kan, husto mo timbagpag ani apong mo akampod kadagiti tao ko nam. Kumpormi iti kaya, punukid daon ti mismo amatay. Tapara kada ta. Nakatulong dayjay, iti panagbaligim iti arapaap mo, anak ko. Talaga? Oray na po ko tinobyo. Taado dita, ti agar-aram kanya. Addan tumanin nobyok, Ditan gagayen tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, adaw iti pagsasao ako nana. Saan ka amang babalaw, taawan met pakasaknaram? Tampok dito'y programa tayo. Maikapat nga paset. Inawak dagito yan. Tapno iso pa'y nga aramidet unton madamdaman. Insan! Si kamit tagin inaw ditan. Ket, apay, maiparit insan. Saan matkit di Ang kamaliti sa ludsod ko, insan dibina. Damagag kumagayam no napanan ni nanang. Nasapa mat arim mo Aya, amang ano napan nakitsenda. Aywan insan. Anya nga oras sa simangput ka nga Alas 9 iti rabii, insan. Nakaturog kan ay, di simang puta. Riniing na kumalata. Apay kasapulan aya, insan. Amumut akanayo nak nga agbakasyon dito, inulakit di taad daw aya. Sa bagay matkit di insan. Mala, tulungan kan nga ginaw. Nanausan! Ay, baston ko! Ay, naapaw! Di ka ba't mangkigtot asika? Ay, unay kamatem, nanausang. Naglaka ka magigigdot. Agat-arak ka! Ay, yata yung manday na ang iwat mo itirupak! Uwan kaya man niya. Nakainumag lang basit, nana. Di ka umasinag ko nakmanay. Ipang-urko kang ka na ito'y baston ka. Pasensya ka, nanausang. Sino ka di jay balasang anapan ni jay balayo iti rabihin, nana? Ay, Juanitaw, no adda panggap mo nga agarab ka ni Divina, saan mo nga itultuloy? Ninanamat, saan mo siguro dakas no agar magkita? Ay, padasam! Padasam tay basnot ko kang kanay ti baston kaw! Armam lagang day taarak mo! Manang usang, makinumak man idadanaw. Sige na, makinumak idadanaw. Mabiit na. Ay na, talagang nabartega ka. Agasamot ngamintan nagadu. Adto'y ti danom. Agmut-mut talang kamutlat taditan, manong. Uray kala agduling-dulingang. Sige, kanin ni Manang Osang? Ay, una yun ayan ni Manong. Nay, uminom kayo kiding.
Ay, saan man may nga rod, adeng. Ay, Manong Dulpo! Ah, Agawid kan! sige nga rod, Erlinda. Ang subliak pamananwan, adeng ko na pintas. Ala, agawid kan manong, taing kakat maturog. Ingkan, Manong Dulpo! Ay, uwan. Inakon. Bye, ading pintas. May, duhay! Nay, Wanitaw. Kasla nakaadokan sa itinainom Mala, umay kan. Dahil tulog kan, ije balay. Saanan, kapitan? Magkapailak tumagay. Alakit din, Juanitaw. Itulod kan. Saan ko nakpay? Nagdagulit ka, kapitan. Talaga gaya madi ka madisiplinaan Nalayan ka nga gilising. Kapitan, kinugtaran ako. Ano ko? Kaya't mo pa iti makaraman. Wano agawid ka. Kapitan. Ha? Agawid ako, kapitan. Anay. Ay, imbag man, ta si kati nakakita ka ni Juanito, idirabe ay, kapitan. Wan nga rod, usang. Amangan kit dinon niya manan akalukwan ti aramidan ni Juanita, no kwa? Di mo pa'y lakat inikan iti pagnakman na daya abarumba daw, kapitan. Ay, saan mo't usang? Madimot Kan maysa, mabalinyag baliw pa ni Juanita. Kaanon to pa'y nga agbaliw tinaigo mo nan iti arak, kapitan. Usang, laglagi pam tay kunada pagsasao. Ti tao na amunat agamirays, magunod nanto ti ayat anasam Barang nagbalbalew. Kanayon mo't nga iso ti Pangulo ti riribok dito ayan tayaw, sapay kat kundi aram. Makaamiris to day jay usang. Uray po utem, kastala ti biyag. Ay, sapay lakuma, kapitan. Hello, miss! Siyak ka diti bagbagang manong. Uwen, sino ba'y kumaading? Si kamot lang, dikit kita agad. Ay, aprusak man, tabok mo. Anay! At titagyang ko, tiniritir mo matan. Iba't ang titagyang ko. Padpadasan manong tatok, kulot titakyak mo. Anay na, gusto daytan. Malala, siya konti makaamaw, kani Juanitaw. Na? Imbaliktad mo ni Juanito kunam? Uwan insan, bastos mat ngaming. Iso nga inikakon ay iti pagnakman na. Ay, talaga nalayang kamatan niya insan. Ay, huwag gayam. Addain niya ni Manong Dulpo asabong para kin ka. Ha? Sabong? Amangan mat no para kin ni Auntie Osang dayta. Ay, saan? Para kanukin ka dayjay. Adanayon na pa'y at chocolate. Ha? Sika talaga. Kinan mo kung malatanan. Wan insan kinisayak. Ang nangibati akmat para kan ka. Di ka man insan. Kat inikam kumaan ni Auntie Osang. Ay na, sana mabalin ka ni Nanang Dayjay ta diabetic. Ay, umay kakit din ta ibusan ta. Ay, sika talaga insan. Isumat lagayam alumok-lukmag ka. Kapailan mo't gayam jay kaanakam adipinsaan wano sa lakniban ti bagina. Ay, kaatno muna ti agkarati dayjay, kapitan. Iso aya. Inbalibag na mo jay loko awanitaw. Kasta aya, kapitan? Wan usang. Bilibak nga raw. Tanapilipit na ti ima ni Juanitaw. Husto mo't, kapitan. Tapno agnakam day ta Juanitaw. Kasanungay usang. No agaram ni Juanitaw iti kaanakam. Ay, padasan na, kapitan. Basi-basak iti sagad ti rupa na, no kasta ti aramidan na. Si kamot usang. Saan kumamot akasta? Ikan tayo iti gundaway nga agbaliw ni Juanitaw.
No agbaliw pa'y kapitan. Ay, apo. At dato'y pagsasawa ko na daosang. Ti tao no amunat agamires, magunod na ti ayat anasam Kastala ti biyag, usang. Ne. Manong Juanito. Erlinda, daga din ni Divina? Ay, adda manong. Di ka gumagbut-butang ading Erlinda. Sa anak ay may dito'y tapno mangriribok. O may kulaang pasyaran ni Divina no mabalin. Ay, sige manong. Sumurot ka. Ay na, agyaman na. Agtugaw ka manong. Tayabak ni Divina. Agyaman manan ading. Agyaman unay. Divina, sa anak nga may dito'y balayo, tapno mangriribokak. Amok manong Juanito. Imbaga kanyak ninsan ko. No kasta, amo mon ti gagarak? Uwan manong. Kat sapay la ko ma. Taidjamon ti panagin inom mo iti arak. Kan agtultulo yon ti kinasingpot mo. Ay, uwan, Divina. Divina, pasensya ka iti naaramid ko iti kalabas, ha? Tinapalabas kat napalabasan manong Juanito. Kas iti prinsipyo. Agyaman na, Divina. Ay. Oh, apay asaan mo nga ituloy ti ibaga manong Juanito? Mababayinak, mate. Nyam, mabalin ka di nga o may kantumanen sa rongkaran? Ay, kat mabalin lata Ngamtay ko na akon. Idjamon ti madi nga aramid mo. Wen, agyaman na ka, Divina. Agyaman na unay-unay. Ay, Divina, balasang ko. Apay ante. Agdatdaton ka di kang kani Juanitaw. Kaslakas ta, ante. Ay na. Agal-alwad kay ti dayja Juanitaw, Divina. Di kay madanagan, ante. Kabaulak asalak niban ti bagik. Ay, sa bagay, nakita mo't kit din ni Kapitan ti inaramid mo kun kuana Ha? Inistorya ni Kapitan ti panang baliktad ko idikin ni Manong Juanito, ante? Wen, ay na, nagsaya atan. Alila ni ante. Nagtatawa pa Kasanaw, kat si kapay a babae tinang baliktad iti dayjay nga artak. Ha? Si kakadiday ta, Dolpo? Ni manang usang mo katawaan nakit din. Ay, kasanaw, kat itakalaang amakita ang nakabarong. At dapay nagdakkel asabong di tanay, ayan ti barong mau. Manang usang. Sarong karak ko man ni Divina, no da? Anya? Sige. Guray ka nga rod. Urayam agangas ka pa'y dita. Si Kamot alente. At katawaam ni Mang Dulpo. Kasanaw, kaslamot mapan makilamay iti kasta nga itsura na. Sabagay, nadlaw ko day tanti. Ngam, jak nagtimtim ka na. Kat, anya ngay mo, tinagsaritaan niyaw. Dayjay, anti. Sinanama, ngam imbagak nga ubingak pa'y. Ay, o na yan. Agar-aram maggayam at talaga. Kunak nga rod, asikalat ako man ti arman na. Kabalo ka man. Ah. Barang no si Katima magbaliw kan kwa na. Uray bakit akaon. Jak lapagan anaw ti artek akas kan kwa na. Ay na, anti. Tay kunada nga rod. Itao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Nanausan! Ay. Siya kung ti mangawit iti pinalingkiyaw. Ay, nakunak adi nakikigtutan, tikulan ka, nay. Nay, saan ka matakigtigtutan, nana? Nay,
Nabanglo ka ita, Juanita. Oo, na. Sana kami na niyagbarbartay. Ay, kat nasaya at ano kasta. Ala, si kaman nga ron timang baklay dita sa nga sako abagas, tadyak mabagkat. Ay, na. Itulod kayo ni Jibalayaw. Ay, sige, nasaysaya at manan. Ala, awitam nga rudan, tamapantar. Na. Nasayat man, tagman maneho kan iti tricycle, Juanita. Wen, kapitan. Isulaang mo tamo katrabaho. Ay, nasayaat day tabaraw. Tapno saan la day agbarbartag ti amam. Saan ako niyagbarbarta, kapitan? Agpalukmagak man kidi. Ne, mayat ano kas na di panggap mo. Tapno maliklikam ti arak. Kanayon da nga ro da kantyawan, nagiti sigod aka inumak iday. Diyak kita ni kaskaso, kapitan. Gusto day ta, Juanita. Bye-bye am ida. Nang runa, no dakas lang ti pangiguluan dakit ka. Ikaw mo kit di tagtrabaho. Wain, kapitan. Ken agyaman akmait iti panang bagbagayo kanya kiday. Gapo iti dayjay. Nakaamiris ako. Kahit agkidawak mat iti dispensa iti panang kabil ko kun kaiday, Juan. Wan, kapitan. Amaw. Sa bahali ti madlaw ko ang makagapo, iti pa nagbaliw mo kahit. Nakababain, kapitan. Wain, nagbalbaliwak. Gapukin ni Divina. Makitam. Ay, sige baro. Ipakitam iti kadwan at talaga ang nagbaliw kan. Kung nada nga ruday, ti tao na amuna ti agamires, magunod na ti ayat anasamay. Kasta la ti biag baraw. Insan, kasla naragsak ka mata sinarungkaran ni Manong Juanito. Ape, insan, madi? Ay, saan man, insan? Agure ka. Agayat ka kadikan ko, na? Kwa insan, medyo. Ha? Uy. Siguradom tirik na minsan. Amom matabarumbado day chay. Ay na, apay awan ayat ipagbaliwan ti may sa atao? Unangam, amangan naging sisingpit lang. Mabali na kasta. Ang panagkita kat seryoso mat insan. Ay, basta. Balaagan ka, insan. Nabayaga sakit ti ulo ni Manong Juanito ditoy. Juan, insan. Kat agyamanak iti palagip mo. Ala, ikak iti kanayunan apanawan amang ipakita iti panagbalbaliw na. Imayak, Divina. Amwag, no adamat laing gasat ka. Awan mat kit iti maibagakon kan ka, Manong Juanito. Ngamin, talaga adakkel tinagbalbaliwam. Ha? Kaya't mo asawan, awan namnamak? Saan ko mat nga bagbaga akasta, Manong Juanito? Sapay la ko mat. Taagtali na uden ti kinasingpet mo. Agtultulo yan ti panagbalbaliw mo. Anyangay nga ro, ti pangadeng mo, adeng. Di ka madanagan. Di ka dagdagan. Agyamanak, Manong. Kas lang amin, awan namnamaken ka, ading Divina. Apay anay bagamday ta, Manong Juanito. Anya ti kahit masawan? Ada namnamak, Divina? Basta lakit di saan mon asubyan ti sigod nga aramid mo. Mamati ak ngamin iti pagsasao ako nana. Ti tao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Divina, agyamanak, ikarik, agsingsing putakon. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti tao na amuna ti agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Biag ken katawa, agyaman kami iti panagdengegyo. Ag-subscribe para iti ad-ado pay akatawa ken istorya.